UMLI kemali mubaroni wilang do ong ba kajing ijaj penriu Dr. Dial Nonglai. Kadai na do ba umpat poi perkat banwan sya kejeli kasaj pertai. Habakran kajing yap election yaw Dr. Dial Nonglai bari kutong ke NPP hamali mau eknai hakasi palai ubaroni ong ba Dr. Dial Nonglai udai briu balano yang sibur yak jaj penriu kumuniram jang kasi auto society ban yakun ban itu no yang ketin kasi hak kermit bapra geritis sia dari India. Kum tahu pan yang jing Kristyan yang pat ba ban penjob ya hukum MP ba unia saja tahu nak benta kimat kijura jong kejai penriu. Men kepada bat kata ka culture lane kepada ba ketin ka telit semua bah le sitam bania penrong no ya ka ketin kasi kai bang kwa banong ye pi dai ubreu badang ijai penriu tang mata banile election udai benre urang ba ubala ija kecai penriu nado mencha bompat poi perkhat ban poi sya kini kejeli teng la ba suk ba banong ijai penriu ka kampat kaya la kejong kiong kumno kimelung jong kecai penriu jongi im ka ktin ka thlit im kecai penriu dei hangne bangi yoi ka mensim ka jinglong rangba jongi baburok ini khodi no dai baburok ba nato menchua kamot shipho khanar sne menchua impat poi perkhat ban poi se ni ke jeli kumno bai ye ja ke jai ban reu bai kwa ban penrong ya ka tien kasi hakata ka khrnet bakpra jong kariti senjar jong kari India te kambala ong kinong karan chakmat jongai balam ba ban lada menchua kemuta presiden jongka kasih auto society ilap terang mentang angai ladangi paya yi shathe chapo dorbar ba kalne ka lok sabha ka parliament insa don haka ransan ka bobiang banya sai namanta pa ka ktin jongi kan itu no ka sarkar India ban pedrong no kata ka kernit bopara te kembala kran nongkran chakmat ngasngo udai ublay ubala pakar pang yai baburok ba unlong ukertong jong kane ka by election banle sati sapoluk sabha tementan ya keren syapang ban penek pensa ya kerti gedostur ngangai ladai leceti inum ya sai tangta bahkan ne bahkan rong ka ktin kasi jongi hapo ka kernet bapra hendrai ban pej ya kata ka six schedule lane ka kernet ban rio bahkan nang scam banim kariti kedostur banim kane ka sanchar khadar ka baulong shwa monshwa ulabu